Pedang siapa pi ke channel yang ke FD Tech. Gitu ki channel ke redep monetize ke channel yang ke kamu submit pi ke tuga US tax info yang pi. Tak gitu wan ki channel ke redep submit nadu gitu ki snam arjar pawi kamu renew yang pi we happy submit hapok ke cepat tarik unu benai Desember arjar pauso ladem submit pi hapok ke tarik ke debu ke data tax pi hadu pauso persen hagi views ki wijak pi worldwide. Untuk de kamu angge itu kisnem arjar pawi views ki wijak apa US to tax hadu 5%. Ta haganin ke update temega tahap eu submit apa cepat tarik lem gamte dau to tax hadu 1% kata yawra ki views ki wijak worldwide by. Begitu ki wada receive ya ketuga mail ke wada send daga YouTube. Taji pulai direct naga mail yang pi pak amni haga mail yang wai ga mail yang anong yo pi ni ga mail. YouTube creators nang thok itu important your US tax form expire soon the why ka tu mail the yo payment the why ka mail nang pai kam tu thok yo your US tax form expire at the end of 2024 nang it's time to refresh your tax US form your US tax form nang ta dep na ta yo pi heni thok submit my tax document nang tanga wa to de cham ga ni ga mail nang to you la direct na ni la you la direct na ni submit dia kata ke form yang anong te yo suk ye kitu ki wumpu amu receive ye kitu ke mail yo penyo nuksai pi de war line ka Google AdSense account direct ma tanong kong la Google Chrome yang pi why Google Chrome yang pi te search itu AdSense account no debit AdSense account tepat hetai dau mi ga kam tu nong kan ya AdSense google.com lah itu depiksi itu ta get started no dp tu get started ta select kata Gmail yang pi kawa penemkam pi YouTube tengah select ini ke Gmail kawa penemkam YouTube no depa select itu ta dau chem ga ya ketuga Gmail yang pi ta automatic detect kawa tawa kaniga Gmail yang pi ko DM AdSense account. Jadi kita select hetai kan mau bahato ki wala YouTube channel ta hab you select de kataga AdSense for YouTube. Select hetai AdSense for YouTube ma. Jadi kita live yang itu literally line hetai cerong ta penha kecak ma. Live to payment. Depi live to payment taksi heni wani payment info. Depi ksi itu payment info yang cepat ya wai ni ke page load ke ta pai henin ma penhiar coba tadi penhiar coba tu pai hetai thok ke manage settings no ksi itu manage settings tadi ksi manage setting ta pai heni dau mi gini gi keni ga profile detail yang pinong ta penhiar coba ani pai heni yopi keni ga heni ga Singapore tax info wa keni ga United States tax info no dan ksi ni ga United tax info tadi piksi itu te yo pi ni dau mi ga ni ga manage tax info no te yo pi ni to ye gini gi bro ki wada dep usumit dang kitu ki por arhajar arpawi te mi gam ni no te ye gitu wan gi thame te ki hetu mi gini gi detail hani no te ki dau mi bai ga direct daga yi go mi direct daga ni ga submit tax info US tax info sa taksi baik itu UPI ini thok ke manage no ngotok wa de deb de jo submit ta kitu ki thame kitu ki wadang le thame ta hete yi go mi iki daga thok baik ke direct submit tax info sa ta ksi hete ta i1 to ki wada deb submit chwa man chwa ta hani thok mi hani daga manage tax info ta ju ka ta yo ksi hani manage tax info ta deb ksi hani manage tax info ta yang cepat yo mi keniga page ta yo pi ngau to de submit de thok ka approve to nga submit dang dangu September arpasan arja arpaso nong ta to hani yo kat yo pen yo example yo pi yo pen yo pi yo kamanu apply thme biangsa ta yo si hani detail no ta yo pen yo pi yo submit thme pi pa hani wa yo pi thok ka submit new form no ta hani submit new form si ini dep si submit new form ta penhir ni kecak coba
ta yo heni thọ ga start new form no ta da start heni new form ta penhir biang coba ni ta start new form mana de phiksi tu ka start form itu no do pa verify ga phi ga ni ga Gmail yang phi ta hai ta hapiu enter kata ka password yang ka Gmail yang phi ka ni Gmail ka wa le YouTube phi ta de phiu submit data ta yo poi phi ka tu ka page ta pai ka ta load ga yang yo upload ka ma ta mana de ko load hai ni ti yo phi kam ni kan mo ba ki wa le thame la kam ni hap pendap phi ki wa le kini ki wa renew la kam ni nang kong hap select phi ka ta ga individual nang kong ka mo ba ham bakla type la da bakla phi ta dau sejak hadir nabut kan mau apa itu thọ ke individual pendap itu individual dapat ini wan thọ ke are you a citizen or resident of the United States aha im thọ nang bahasa apa United States ta thọ baik itu no dep thọ itu no pengku chaneng ta kan mau bahas select ini baik kan ni kan mau select dengan ni ke WHBEN kan ni kan mau select dengan tu terdep nanti select itu start form dep select itu ta yang load ke ni ke page ta de select itu load ke yang cepat load ke terap simpor ke load kam ni ta dep na ta yo phi to I ki deju pendap inong ta demi chwa kita demi kita ga pertu yang ama itu ta dep na ta kan mau chu select I ketuga country yang I select country region ta thu ni ka India hewan ngo India kan ni dep select itu India nong ta yo phe ni wan tho ka foreign tin ta bon na phim tipi cái gì cái foreign tin ka ta to ka kitu ki number ka em ha ka tu ka pan card yang phi ma ta antar ka tu ka number ka em ha ka tu ka number ka em ha ka tu ka ka pan card yang phi ketua YP ta pendap ke yang ama F H I P D ta de pendap ke yang awan ta select ini next ta pai ni kan mau ba address ta ketu gam tu boy pendap itu ma la pendap hitai ta do dosa nya ni dak por apply nang kongo tok pendap haita tok mak ke ke box ni ta kulumara ta dem na ta yo phi I ki wer dep u submit nang ta man da e chik si ni street address ta dau mi ketuga exist mod dau mi ketuga deju pendap ketuga existence mod deju pendap nang e pendap ni yo phi demi ke ni ga yo nganong ke ni ga I open blur ba ga security privacy yang ada no ta de pendap itu tengah demi load plug na gitu kita juk pendap yo phe la ta dang ni first time pendap kini ke form te pendap kan gitu ke address per ki city ki state pima pin code te yo haga ni ke mailing address la yo e de same ma permanent ta mak itu same de mak itu same ta e next de boxi next ta ini yo pa yon haga biton ke page kaman no dapat ini are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty ta yo phi kani em giri kiwa the dep em kata ka tax treaty kiwa the dep jiga ka kani ka US kani ka United States begini ki witwan giri mud em kata ka treaty kiwa da yes nya tho mud katwan nu charge ye ki tax kiwa lain aku bicu bigari ta ke India man ka gobi na kita giri ki wada em kata ka jingis nya tho wa u chim tax ki khasan persen ta em bha to igi India em kam kata ka treaty ki wada dep yasan wa India wa US no ta heni yo phi no I am not eligible for reduce ta to igi India to emi kata ka treaty to yes I am eligible for a reduced withholding tax rate a residents of the following country within the meaning of the income tax treaty between India and the heni tahap lagi yo heni gini kita kiri ki wada em kata ka treaty waga US wow penduna ka kita ki tax ki wow ulai wan ambat ulai upsia ha kita kiri ki wada
M kata ke treaty tak India ke M ke hani M pertut India tak ke India M ke kam kata ke treaty ke ada ya sign bagi US bagi India mah ta hani one special rate and conditions tepat hani kan mau house select hani select hani tap ya ni ke ye tap ya ke box itu ta select hani pat ke mau select ni article 12 tadap ni tepat itu side one kan mau select ya kata 15% kan mau 15% hamba kala tadap hita tap ya kata box ita check box tadap ni ta select on ketua wi wa la kamjo ta ni ga article 7 kan mau select ketua ta ketua holding withholding rate ketua 0 ma kan mau bah ta tu la check biang kata box dap ni ta kan ni motion picture and TV royalties kan ni la select ketua 12 paragraph dap ni ta kan ni la 15 ma tadap ni ta kan ni check biang kata box tadap ni tu dap huksi itu ta klik next dap huksi next ta yang load biang kan ni page batpar dap ni ta yo proceed ta dap ni ta pai ni activities ma pai ni thok ko has financial car perform any activities or service for Google within US or do they expect to in the future thọ no ma ta dep thọ no itu ta check biang kata ga box eta ta click next dep click next itu ta accept ya gitu ga agreement ma ta dep ji ta pai kata ga go paperless no kon mo ba go paperless ketu man recommend ketu go paperless accept ya ketu ga ketu ga paperless delivery agreement ham select di gitu ke get document by mail select by dengan ga go paperless yo poi ga mail yo poi ga mail pe taxi next itu tadi fix next itu tah ini confirm si itu confirm tap ya ketu ga tadi nai taxi next one dep fix next hani la pendap ya kata check ya kata box eta dep naita tegani la check biang ketu ye ta hani hawa wan kan mau pendap ya ketu yo tu snem yo snem wa ukat tel snem present ma arajar arpau so ta hani hawa wan description kani pendap ya kata kuterik ko apply pe mudur nga kata apply ya tengah pendap ya kata ne karon terik le phau terik no lepau witrik mam komo tayang pa ya lepau witrik no tengah lepau witrik pendap hani lepawi pai kamu thok hani pai hani including the day month and year ta ga day the month banai phau no 8000 arpau so ta your signature acknowledge any yes I am the beneficial owner name in the tax identity section ta itulah check pino ta dep nai ta ini enter ga pertu yang pi any sign ini dem chuano ta submit tengah ini beno submit atau wada dep submit chuano ngada dep approve nga ta mem kam de yi ini if chi submit nong mem kam de yi de ini if chi submit hot ke pi pot ke mail tak ada approve ke pi tengah tak ada dep submit tengah beno submit ini mah tak ngada dep apply na du ni dep tela de submit ini tak ada keluar dong tapi kiwa let thame ni pi sa so kan ni tak last do kan ni si ni submit tak hot ke pi pot ke mail tak ada approve ke pi mah tengah jajan kata rasanya thuk pi kamu pendap ya ketu US tax form yang pi tela de jao am yi wam pu siao thuk pi wa kiwa doubt yang pi ti GPU comment haga ni ke video yang ta kam kini ke video kiwa em kam bah uyeto waga kiwa yeto waga YouTube ta GPU subscribe ya ke channel yang ta sa ba like ya ke video yang yo nang like chuchu ke chegi bituan kiwa em kam upat ya ke video ta ke video te patai pi kini ke kom pendap ya ke form te yo ye chaman ni ke bituan ke video yang ki bituan ke topik ko boleh jepun